Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Aleyhisselam'dan soraptı. Vaqtındağı cemaatın birevi. Qanday sebepten Allah sizde özünde halil kıldı? Halil dep Allah'ın bir suyuklu bandasını aytadı. Allah'a жақын banda. O kısa aytıptı, üç türlü sebepten Allah da meni özünde halil kıldı, yani жақын dost kıldı. Birincisi, iki iş qatar gelse, sonun qaysısına Allah razı bolatmadı, sol iş istedim. İkincisi, Allah Teala'nın arızkı toğrasındağı bergen koydasına sendim. Allah Teala ne de vade verdi? Arızkılarına men qarızlarımda vade verdi. Üçüncüsü, tuskı astı, keşke astı, meymansız jegenim yok. Bu yerden de azan qastayt toptu. Tuskı astı, keşke astayt toptu. Oğuz haqiqatda meyman kümüzü tamaq işbeydi eken. Meyman kızı juda quvonib qoladi eken qo'y artık. Endi haqiqatda har qaysimizga o iki qatar keledi. Sol için biz ne isteyemiz gerek? İki qatar gelse, sonra qaysısını Allah ma'qul ko'radi. Allah ma'qul ko'rgan ishni isteyemiz gerek. Misalga aytaylik, azanchiga iki qatar kelib qoldi. Birov kasib, birov azanning vaqti. Qaysisini yaxshi ko'radi? O'zi azanchi, misalga. Vaqtida bir azan aytgan yaxshimi? Kasib degan yaxshimi? Allah qaysisini yaxshi ko'radi? Misalga da. Vaqtida var, azanda aytganda Allah yaxshi ko'radi. Son misal beradi, misal beradi. Barimizga de kezdese de Anası İbn Malik aytadı, Allah bu kişiye rahmet kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Ebu Zer'in kolundan tutup yetip soğuktu bir jağa. Keyin aytıptı, Ebu Zer, aldığında büyük bel var. O belden jеңil kişiler gana ötüp ketelet depti. So'shin Ebu Zer Allah rahmet kılsın Peygamber aleyhisselam'a so'rab koyuptu. Ya Allah'ın elchisi, men jеңil kişiler demin ba, ağır kişiler demin ba? İşte Peygamberimiz özünden soraptı. Senin evinde bir günlük tamak var mı? Ebu Zer var depti. So'shin Peygamber aleyhisselam tağı soraptı. 2 günlük tamak şey, 2 günlük tamak var. So'shin Peygamberimiz tağı soraptı. 3 günlük tamak var mı dese, yok 3 günlük tamak yok. 2 günlük tamak var idi. So'shin Peygamberimiz aytıptı, agar uyingda 3 günlük tamak bolsa, sen ağır kişilerden bolar edin degen koydu. Demek bizning yanıldagi quvonadigan jag'dayimiz yo'q ekan. Tunimen nafil namoz o'qisak da quvonadigan jag'dayimiz yo'q, aytgan tamoq to'la edi. Azandan kechga deyin o'tirib Qur'on o'qisak da quvonadigan bizning aqlimiz yo'q. Tamoq to'la edi. Yani ağır kişilerden biz, ağır kişilerden. Çünkü kovulmağın için istiyor bunu, unutkuyor bunu Allah'tan. Anas, Allah rahmet etsin bu kişiye, Peygamberimizden yesigen aytadı. Peygamber aleyhisselam böyle aytadı.
Agar mo'min bandaning dunyosini ko'paytsam, juda quvonib qoladi. Biroq sol vaqtda men uzoq bo'ladi. Biroq mo'min banda bilmaydi ekan. Agar onun dunyosini kengaytsam, juda xafa bo'lib qoladi. Biroq sol vaqtda menga o'ta jahil bo'ladi. Кейде Алла мол көл bir дүние береді ғой. Biz қуанамыз. Бірақ мынаяғы бар екен. Қанша Алла молынан берсе, соншалықты біз ұзақ боламыз Алладан. Кемейсе, соншалықты жақын боламыз. İbn Abbas aytadi, Allah bu kişiге rahmet kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay depti. Ey bala, Allah Teala sağan payda bereden bir kelimeler üreteyin. Dese o kişi üretiniz depti koy. Bala degen karaganda İbn Abbas'ın jas bala kezi bolsa gerek. Peygamber aleyhisselam aytıptı. Allah'ını oyundan çıkarma. Sonunda Allah'ın saktavında olasın. Hakikatte Nüzhatül Mecalis'in kitapta var. Allah Teala aytadi, men her vakit bandamning ko'nglidan xabardarman. Qaysi vaqtda ko'nglimda men bo'lmasam, bo'lgan iblishni boshliq qilib qo'yaman degan. Bundan ma'nosi so'g'an boradi. Allah'ni esinden çıkarma, sonunda Allah seni saqlaydi. Allah'ın yesinden çıkarmasan, Allah'ın canını tabasın. Allah Teala'nın kengişli vakti tanı, kıyınçılıkta seni tanıydı. Şimdi ben de kalay düşünmem gerek. Allah Teala her vakti bizim жағдайымызdan haberdar. Bunun manası kengişli vakti Allah'ını tanısan, özüne jarasat degan söz. Al endi kengişli vakti Allah'a jalınsan, bu misalga arasında bir cuk bo'ladi ekan qo'y endi. So'roq qo'yilgan kuni sen kengişlikte tanımadın, yani kıyınçılıkta gelip tanıdın degan so'roqni qo'yilgan kuni. Tilesen Allah'dan tile. Yardım sorasan Allah'dan sora. Bo'ladın narselerin barlığına qalam жазып qo'ygan. Onun siyasi ko'p qolgan. Ya'ni her bir bandanın isteydiği narsasini ben Allah Teala'dan жазып qo'ygan. Agar bütün dünyanın adamları sağam faydamızı tigizeyik deb kelse, Бірақ әуелде бұлар пайдасын тигіземейді деп жазылған болса, саған пайдасын тигіземейді bütün dünyanın адамдары. Agar олар саған зиян қыламыз деп келсе, bütün dünyanın адамдары. Әуелде бұған зиян тигіземейді деген болса, зиян қыла алмайды. Аллаға амал қылатын болсаң, шын ықыласыңмен амал қыл. Senin жақтырмаған нәрсеңде көп жақсылықтар бар. Яғни senin жақтырмаған нәрсеңде сабыр қылуыңда көп жақсылықтар бар. Ақиқатта Алланың жәрдемі сабыр қылушыларға болады. Қуаныштан кейін қайғы келеді. Жеңілдіктен кейін қиыншылық келеді. Bunu қалай түсінеміз? Қуаныштан кейін қайғы келеді. Жеңілдіктен кейін қиыншылық келеді. Бұрынғы жақсылар agar өмірінің әуелі сондай бір жақсылықпен, қуанышпен басталса уайымдайды екен олар. Мұның артында ауыстыратын уайым қайғыменен қиыншылық келе жатыр деп. Ақиқатта сондай. Өмірде, адам өмірден
тәлім болу керек. Көзін ашып қарау керек өмірге. Қарасаңыздар, тура осындай жағдайға ұшыраған кісілер бар. Өмірінің әуеліне оңайшылықпен қуанышпен өтсе, өмірінің соңында қиыншылық қайғыға ұшырап кетіп жатқандар көп. Ал енді өмірінің әуелі қиыншылық уайым қайғымен басталса қуанады екен. Енді өміріміздің соңы иншалла қуанышпенен жеңіске жетті. Bunu biz de есімізде шығармауымыз керек. Hazreti Ali aytıptı, Allah bu kişiye rahmet kılsın. Ey adamlar, men 5 narsani aytayın, sonu jattabаңыздар. Haqiqatda burungilar jattagan narsani gana ilim deb eseptеген ekan. Jattanmagan ilim deb eseptemegen. Burungilarning jattab o'qiydi so'ragan. Birinchisi, istеген күнәңнән башкадан коркпа. Istеген күнәңнән корк. Istеген күнәсеннән корккан адам haqiqatda Алладан коркады, Алладан корккан адам. Екіншісі, Алладан башкадан үміт кылма. Üçüncüsü, bilmegen närsеңди үйрөнүүдөн уялма. Төртүнчүсü, birөө bir нәрсе сураса, agar bilmesең, bilmedim деп айтуудан уялма. Sabır adamın денесіндегі бас сияқты. Agar денеден бас ажыраса, дене еш нәрсеге жарамай қалады. Сол сияқты әрбір істе сабыр болмаса, ол амалда еш нәрсеге жарамай қалады. Енді сабыр болыңыздар деп насихат айтамыз ғой жамағат. Бірақ Алла өзі жәрдем бермесе, насихат айтқан адамның өзі сол сабыр қылатын кезде сабыр қылу қиын ол. Алла бір жәрдем бермесе. Қанша 5 минут қалды. 5 минут қалды ма? Айта беріңіз. Bir oğuz айтайын, сонымен тоқтатамыз. Yazid Rakkaşi aytады, Allah bu kişiye rahmet etsin. Bir kişi kabirге koyulsa, namazı oң жағында, берген zekatı sol жағында, жақсылығы төбесінде көлеңке болып тұрады. Sabır оның бас жағында тұрады. Кейін айтады деген sabır. Agar mına yeğillerinizi ara түсем desеңіздер, ara түсуге шамаларыңызды ara түсіңіздер дейді екен. Намазға айтады екен, жаңағыдай берген зекетін айтады екен сол банданың. Басқа істеген жақсылықтарын айтады екен, sabır, қылған sabır. Ал енді ara түсуге шамаларыңыз келмесе, менің өзімнің шамам жетеді дейді екен ғой. Mine sabırdan derecesi sonsuzalıktır. Bırak sabır kolu öte kıyın нәрсе. Misalga birөө өзүңүзгө жакпайтын сөз айтса, үндемесеңиз сабыр кылыңыз болот. Жакшы сөз болсо да жооп кайтарсаңыз, сабыр кылганга жатпайт экен. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin.